Yes, ladies and gentlemen, iyi ni Better Skills nkuko musanzwe mubizi. Rero twaje kuri stade ya Huye aho hagiye kubera ibirori bigiye bitandukanye bigendanye na Iwacu Muzika Festival. Aha ndi kumwe n'umuhanzi uri kuzamuka bitego cyane. Uyu muhanzi akaba ajyana gutaramira abanyarwanda cyangwa abanyehuye muri MTN Iwacu Muzika Festival. Akaba ari umusore ucisha make w'umuhanga kandi akubaha buri wese. Yitwa Kenny Edwin. Abenshi muramuzi, abandi mukurikira indirimbo ze za buri munsi. Reka tumwumve. Edwin, bimeze bite musa? Fresh nawe. Shananje nari kabisa. Ni neza. Haciye iminsi tutabonana. Twaraburanye kabisa. Huye wayibonye ute? Huye ni fresh, ni mu rugo kabisa. Nigeze kumva mwana ni mu rugo. Niko biri kwera. Wageze mu rugo rero tayari. Ngiye mba ndi mu rugo mba ndi kwisanga. Ejo nawe uzadutaramira mu bantu bazadutamira hano. Ejo ndi mu bantu bazatarama hano kabisa. Wayibonye ute Huye nyuma y'iminsi ko nkeka uta? Ikigaragara cyo bimeze neza, abanyeshuri baraje, vibe ni zose. Ni ibintu byiza cyane. Ubashije gutembera. Edwin, wari umeze utari ko muzo musanzwe? Mizi neza, imiziki iragenda, nta kibazo na kimwe mfite kabisa. Akarimbo kari hanze muri bino bisi. Ni bon. Bo. Kara karimbo karankomye nanjye. Waturimbiraho gake se? Mfite impamvu nyinshi zituma ngusaba, bitabaye ibi sinanakabya. Umwana umara isoni ngukunda bimwe bibi, sitaki kukukosa byabara amakosa. Naho iminsi yaduhinduka, sineze kugwa. Wow. Man, indirimbo zawe ndazifana. Ari nubwo nshaka gukora akava nkavuga ati buri mwanya ariko ndashaka kubijyamo. Indirimbo zawe zirankoma. Uri umuhanga kabisa. Merci beaucoup. Byagendaga ariko muzo musanzwe. Ni fresh, nta kibazo. Kigali iragenda iraryoshye. Kigali ni ngari. Bisanzwe. Ejo utewe ariko nanjye kwaza ngo ziteguye kuzagera mu zingahe? Uzajyamo muri bangahe ba mbere? Oya, nta by'imibare. Ako ni uza performinga mbere kuko ni igomba kwakirwa abantu za Kigali. Ukabakira mu rugo iwawe. Mu rugo wacu, nagari iwacu. Chatwa dukumburanye kabisa. Ihuye urimo urayibona ute? Cyangwa nagura ayitembera? Ntago ndayitembera ariko ibyo nabashije kubona mu nzira nagiye nyura ni fresh, nta kibazo byari. Ubwo ejo nanone uzaduha vibe. Yeka nzaba mpari, tuzongera tubonane hari. Abantu bacu baze badushyigikire, ndahari kabisa kandi oya uko biri kose. Ngezaba ndi muri VIP. Tuzabonana uko biri kose. Nakwicara no guhagarara. Ntabwo tuzanicara no guhagarara. Tugagushyigikirana. Niko biri kabisa. Okay, sawa. Yeka ko ubutani mu mikino nzongera kukubona. Hano ni mu rugo. Ukore subscribe kuri Better Skills. Kenny Edwin. Okay, Kenny Edwin nawe mukore subscribe. Umujamano wacu tumuteze imbere abanyehuye. Sawa, merci man.